6, 5, 4, 3, 2, 1. University Norway. Mamani Vavangakitupu'a Univesiale Lafitani Professor Inoke Fotu Hu'akau Professor kita Siosiua Lafitani. Ko malo ati tala malo fonua lotu pe moyako pe ko kore pe ke o hawa tu he ke whahauko e tau Polokalama ki he whiawhini pe o ko tari li kotoa ki motonu o ko whaapa hei ki Kenipela whanuani te whito ke matakari nana wala me nā pui Kenipela pe he ke talaku ki Senee ia ko whaafe ki he whiawhini e purelahi o e lo au Professor Inoke Fotu Hu'akau pe o ko whaapa atu he ki he kahine princess ko la tu fuiteka pe he ke kautake whanuani ka maha ki kai whanua whare a matapure pe hege ngai haa kotoa pe whatapua pe awa tfoki ki he kautaki lotu pe moetonga kotoa pe mo mea mai me ngai tapa ke o kono pe o ku tari le rei ki motol ke tau Polokalama ko e lo au pe mo Mamani pe koe kaukawe inga ke ahoni pe mo Professor kai whahina to ai ha founga pule ki Mamani ko whehui whaamu ke whai hatala noa ke ai pe te mapota noa ke ai he koe ngahi tua ki i foki koe founga pule whaka o sipe ai te mokalati ka koe whehui ia ko wheu atu e kai whahina ke ta tala noa ke ai pe mo whamore pe koe ke ongo ma kai whahina koe ke asimai isa ka tene tala noa re o mai pe ki Polokalama pe ai kai te toi whaloloa ka kou whima o ke tuku ke te ia ke ne malo e kai whahina malo io malo pito ta Polokalama pa kokore huwhanga atu o whakamalumalu he tala whakatapu o a whaki. Kai ata peke atu a tau tala noa. Wa uki aia Mamani ko honi Lafitani. Ko mea koe na ke lawe ki ai o kumooni ia. Koe kua ue ai te mokalati ia. Ki he tuunga o ku lahi au pito no whehu ia, Pea o ku mahino le waia o ku hua Mamania ke alu ke maltai pola weo, Mari. Ke ngā ue ai ngā sistemi kehe pe ia o whie whakalere hao. Ki o pe o ku tuha mo nau whonua. Kai ke to e lava atu e whahinga ngā ui a koe na taurere bai ai he tau me te au ko osi ko e pai ki tau tolu ke tau alu ke whaunga pure petaha. He na aku fuoloa e ku sioi
ai mea koe ni te mokalati he tau noa ke te mokalati tonga. Oko ilo e au i koe whahinga mahalo na e tonu pe ia i he taha walu pe koe koe e kakaina nau Fotu Amerika. Ka kua umaia ke tuunga mo pake nau toi fie maue nau tolo e kakai. O kuki whakahela ai hodo fie mau. Ka nau suspect pe au ai founga koe ni. Hodo mafu te fua ona e de Polokalama whakaekonomika. Ai capitalism. Pea, ia nau whata anoa ki ai, ka ku alue ni ia, ai hange ka te awia koe ai pe ai ngai whakaukau whakatemokalati ia, o koe whunga pure ia, koe Republika ai whaunga pure ia. Koe. Ka nai ai pe whakau temokalati ia, o whakafou ake o whakafoutunga mai aki ai Republika, pana e whakafou o whapea sai pe ia. Ka koe hange pe ia hafu pulu, poko hafu kofutua o e capitalism. Mari. Pea koe hu koe ni fuoloa au pito e ku nofo ai he kamata e ku whakaukau koe ki he ekonomika, ki he politikare. Pea ku toki alu he ahoni, kua nau pehe, nau tolu kua taimi, ke nau hau ki mua kai tatala e fu pulu te mokalati au tuku, he tawhaki. Pea koe mea ia kou hoko ki Amerika tai minisi ua koe e uwhakamoni ia, ko osi hau e kakaia ko niko kau ori kaki, ko nau tolu pure he paanga. O toi whakawheke capitalism ia, ke aluia pure o koe ke toi asi hake to tonu whatemokalati ia. Koe to tonu ko unau tala noa ki ai, ha to tonu pe te nau tanu pou ai pure koe ai paanga. Pea ku tau wau mai si ua ke kuonga maari e au pito au pito. Nā kai ki ua mara ki ate tau wau mai ka kuonga pe. Tau wau mai tatou ke kuonga. Ko whehu ia e ngahi me lahia koe o politikare o Mamani. Whehu ia ono whakaekonomika. Whehu ia koe mea koe ni o nau hala ia nau tolu he koe he kuosi. O koe ke toi ha tala noa ia. Koe whakamooni lau koe a mea. Koe ku neve. Koe nau mape o ku whai ko hono laike u whonua ke nau purei. Kai ha asi e nau koloa. Pea koe nau wa ni koe ke tumu aki. O wheitu whaka osi ke nau purei. Ke nau ulaki aia luusia he katusia ka nau maa luusia te nau maa wasia ina whaingofua. Pea koe ki foi palafu koe ne toku wheha lake ai palafu siwa. He koe whonua koe ne isitea i ulope koe ngai whonua poto au pito. Pea kuna wosi sio mai nā tolu ke kakano koe o ku alu atu malanga ia ke te mokalati. Pea koe mea ia una u whakawhepaki ki ai. Pea ku hau le vai ai tu unga whakamanlahi koe ni. Whehu ia ai whonga o ene paanga. Ai ku whalere ake paanga. Whehu ia rewa mo whonga whakaekonomika. Ka koe whakamooni ko si ua ku hau he taimini. Koe ngahi whonua ea ue si te unau tōki lalo. O koe ke ue sia whea sia aina e mo ngahi whonua i si te. Aina? Pea oku tau mui whoki ai si ua. Pea koe mea o tau whakatua tamaki ki ai.
Pe koe hae lahi e tauanga lelei ke ngai pure anga koe ni. Koe palo pare malahi koe oku haa mai he aho ni koe sovereignty. Koe tau ataina koe ngai pure anga. Pea ko oku piki le valu sia ia mo sia ina mo mea ihe ngai ihe foi objective lelei. Koe nau tolue ke nau recognize ka toa ai pure anga ko toa pe. Ai nau tau ataina he pure anga. Ko e foi mea koe ai ku fai e Amerika mo Britania mo one lau koe ai kanangasi ua. O ke toe la vea o te tope he here koe na ke toa mai. Koe mea koko ki Mamani taimini si ua. Koe mea taha si ua nau Siofoki ki Tonga mo Pasifiki. Iyo, mo Iulope katoa. O kuhanga e ongo whanua koe kalu se whai a Iulope. Maari. Pe koe hae whahinga uhinga, o kunau laiki ai e industry koe a Iulope, se amane ko Franse, ko oku te ki ai ke loto lahi ai kau politikare ko Iulope, ke nau whakawhepaki ke ngahi mea o nau oange. Oku kai ke toi whatala noa he siwa ki ai he kua lela mai ai mea ku hoko i Mamani. Pea ko fuoloa pe e ku tui a koe whanua whatuta maki taha ki Mamani aho ni ko United States, ko Amerika ni e ko whanua whatuta maki taha ki Mamani aho ni. Ka koe mea pe koe mea pe o whawhiawhia ka te au si ua na au si o he interview e tau paremia. Ki he teke atu koni koe e mea kui koe ai huesite, whakawesite. Ka ku hame interview o whakaukau i lelei au pito e tonga o nau tokanga au pito ke tau nofo mo siaina. Koe aluatu mo Amerika o kui kai ke tau hau tau tolu koe teke mai koni ko pepe te tau kau ki whia. Koe ke pehea tonga he whanau koe whamatala e tau paremia. Pea ku sai au pito ke taimia ke tau tokanga ki ai ka kawange koe ku lausi. Koe tau palo iyo. Koe palo pare malahi a Mamani ia ko sovereignty. Ia tau koe ni e tolu ka hau kope koe ni. Pea ka pau koe mape ia oku tofa mai e luusia e mo siaina ki Mamani. O koe ke tau alu tau tau ka iwi pola well. Aia ko pea tukuange e nau langa kalaka ke nau lawa ngā ua ke nau koloa. Ka koe malahi a siua ka nofo ma opo peke ko foi tai pau ko ia siua o ko siua ko whangamogo puna ke iki. O ko ofa e nau tolu he Mamani ko e te nau tupu hake ai o ka pau. He kai ke lava o tau toutanga tau whakarerei ai tuunga koe a Mamani. Maria Vito kai whaahina Univesiale ai kini mai koe ko ke whaahina. Pea o alu peta i misi ua mo lahi ai whakawhepaki ke mea kone u whae Amerika. Iyo. Iyo, koe teke ki hu atu. O ke whanonga mai te? Iyo. Iyo, kou ki hu atu peka ke toki hoko atu. O kou wha malo lai atu ki talanoa, whakatalanoa, mo langa talanoa o ke whai. Na u whakaukau hake pe. Aini ke ri atu he kou lawei pe whawhai ho talanoa holo pe ki fwoi liri ulahi koe ni koe ai
ai ngau aki ai whakaukau tui whakatemokarati e ngai founga pule a ngeko republika pule anga whakatui pia moe ai whaka whai ngā tu wagi koe kau filosefa ni I o pe he koe pati koe lelei taha ia, koe taupotu taha ia, pia koe founga pule whakaos taha ia, he kai ke tau toi lava alume. Aia koe kohina whakatala noa ke ai he koe fo isio ia na asmai me kau filosefa mo kau whatotolo he sosiale he politiki. Ka kuhange ko ho whahina, o kumahina o kuhange ia hangata anga ke tau kamata i whakatala noa koe ko ke whai. Ai ngā unu rewa ai mafuri ai ngā ipure ito ki Amerika o nau taki he mo ui whaka demokarati he nau pure whaka republika pia me ngai whonua koe nange ko Britania mua ko republika pe pure anga whakatu I ka koe mafuri koe Amerika o asmarewa e fo I ata kou ke whaatala noa ki ai ta koe ekonomika moe whakakautau, ka pai tāna kia koe mea ia o mahu inga taha koe kia nau tolu. Pea una waawhere nau tō ke asi mai hange ko hotara noa e kai whahina ko homo hifo ho nau te unga, kai asi mai e nau fo I whakamama wha moe mea unofo ai e nau mo ui ko hono mo ni mea I loto ko ikonomi. Pea ku maari e fo ki ho whakatara noa, tawa lusia ia mo siaina ki tala noa koe ni demokarati a hona whaunga. Me papilika atue I he nau whaunga pe a nau tolu whakakom news, pia ke I angai whakakom ai mi. Ka koe I huma koe whakaukau e orika ki koe nuku mālohi mai. Ai nuke tala noa. Ai a ku mata rewa ku tau au lewa tau tolu ki he whaunga pure, na whaitala noa pe kia a palato mo Aristotle ke na hanga whahinga e whakaukau e orika ki Ka kou e profesa kai whahina ke hanga mua toi tala noa I mange orika ki e whakakaukau ko ia e kaukari ki mo anga o sio ai koe he ne makape hake ahoni. He koe fo I mea kou hange koe te tau alu ki ai pe koe mea eu tau ka ve Amerika ka aku I kai rewa ke to ia I hafo I pure whakata hai na wha Amerika ke na wanga o monopolize pe te tau pure whaka hegemonic ke nau taikaha pe ko ngā kona tolu ki ai ma whai whakapolitikare whamaman whakadiplomatika whakapaanga whakakautau kai whakafo ke atu e kai whahina ke hoko at malo. Koia siua. Uia e mea e ua o ku mahu inga ke tau sio ki ai e siua. Koe ulua ki koe ulua ki koe natula ne mea koe mawhai. Mari. O ku whoko tuu niu hono natula. Pea ko ene alu atu pe o kuia e tā maia e heka I o lunga. Pea nai aire wa haatu ia ko no uhinga ai pure whakatu ia ke tau whapapau I e tamako uheka I o lunga. Mari. O ku ikai ko toki o atu peha taha whakaheka I hange ko mea ko niko tau si o e whanua koko ikurei. Tau si o I Pitania. Ko pare mia e koe ni kau pare mia e ua Pitania ko na toki o sinai kai whiri he kakai. Koe whiri pe ia he pāti. Mari. Ka koe mea ea koe ku ai. Koe na tula to tonu ne mawhai. Neongo e tau kaila. Koe tatau e taha kotoa moe ha. Pen of the day. O koe ai toko taha I olong. Koe ne sai koe e pure anga whakatu I siua. He ku tau ilo tau tole toko taha u teu I ke heka I olunga. Koe vai anga te mokalati ku asi mai. O kai ilo ha ataha ia pe koe tama fe e heka I olunga.
Pea koe alu koe nini ongo koe alu wha ekonomika, ai capitalism. Ka koe alu pe, koe mawhai ka he nau ngā au he malu e mea koe mawhai ke ake nau paanga ke mao e mawhai. Pe alu pe ke mea tatau. O kuia e kau mea e heka i o lunga. Koe nia ku akahia he kau tu maari e, ka nau heka na tori o lunga e kau ori kaki. Ka koe mea koe uruaki koe tau alu koe ni o koe kea ha mea ia kehe whakanatula he koe natula koe mawhai o fotu utu niu. O koe kea ha mawhai ia whakare wolo. Koe anga pe e tau hanga ai ngā sistemi ke tokoni ki ha maulalo ange pe moha maulunga ange mo wahe mo tau mo whahenga mea pe he siua. Ka ku tau alu tau tolu ke na tula o e mea, koe ne ātunga pe anai. Pe au teke tau lava ta to soro o wa siua. Pe koe poini hono wa siua o pehe. Toa karisi e mea tatau. Civilize ko toa pe koe tohe mea tatau. Koe whakamui ko Pitania. Tō ene paanga he mea tatau. Koe hoko, koe mua e Pitania ko Holland. Koe Dutch. Tō e paanga he mea tatau. Hoko mai a Pitania, tō he mea tatau. Toi hoko mai na Amerika. Mea tatau. Koe, o kuai ha mea o kulava hai tau ako ke tau whakarerei e mea ko nipe ko e tau aki alu whakanatula pe o vilo pe ki hono ngata anga whakanatula o sistemi kotoa. Pea ku tau alu atuani ke ongo whonua ma tu au pito i Mamani. A siaina mo lusia ke nā mai o taki. Pea o ku na hau na ua mo i Polokalama aini o koulau. O ku na hau na pea moe sovereignty koe ai ngahi nation ke whakapapaui o ku nau ngau ea ke nau koloa ke langa o koe ke ngau ea ki hata o hange koe me koe na whai Amerika koe na ona tō mo Pitania koe na no tō tata mai ko koloa ai ngahi whonua o langa aki ka koe whainga mani ke toi whakatontonu. Kai ofa pe o kui ai ke wha desperate ngā whonua. He koe tūko e mahafu atomi o ko pau ke whakaukau i whakalere. Ke pule i haka kai watamai re. Kai e whakatutāmaki i Mamani. Ka koe mea ia e ua si ua o atu. Ai hange o koe ke tau wako e tau tolu ha mea. Koe halanga na alua karisi. Halanga na alua. Koe nau alua ke tumutumu. Pea nau toki tau i Mamani. Whakaanga kai alu pe ia o holo e nau ikono toa. Pea koe hau ki hola, hau ki Britania, hau mai ni ki Amerika, koe whehui te kai. Pe koe tau atu ngā pēne. E toi aloha ke ha civilization o taki he tau koe ni e te au ka hoko. Pea te tau alu pe to iku ke he mea tatau. Ka koe poini koe hono uasi ua koe na tūlaini o mea koe mawhai o fotu niu. O kuiai mau pe tamai ai hekai o lunga. He fotu unga. Ka koe kusio koe ke lele e pure whakatui o ku teu e tamai koe hekai o lunga. Koe whakatemo kalati. Koe ke mahino maha teu ia. Ai tama heka i o lunga peko hai. O kutu whatu tā makere vai siua koe. Koe mea koe te tau whakau ke he ahoni.
ke pe ia mo pule anga whakatikitato te walo atua au mo mafi whakautau o pule ia ke whonua ko mea ke ia. Ka koe ta teu tatau pe a tiki tato ia mo te mokalati. E ka pau te sio ai ko ngai Univesiale Klasiko Amerika ko whanau pe kau politiki mo kau tu marie o wako ai. Ko toi ngai whonua e unao na State University na wako ngā ue. Aina? Koe parapai meka te tau tau ki Siosiua lelei pe siua ka kou tuhu ia pea koe mea koe ia. Ke tau tau ki Siosiua lelei ki ai. E tau alu koe ni ke mea koe whakapolitikare. Ka kotonga ia o ku si pea ku hua lela mai loi ia siua. Ai kau tam hekai o lunga. Ka koe ke heia o mta wau ki ai he te mokalati ko whakatiki tato ki mo whakapolitikare o e mea ko ia i ka ta Siosio lelei e koe taha e ne vai a o lunga. Malo Mokalati mo o whakatiki tato. Ko ulu aki ko te mokalati, o koe ke tau ilo tato tam foi o. Pea koe whakati tato ko tam koe no foi o lua, fu mawhai whakau tau koe whanua. Kuia. Kai whahena, ki hoa. Ka koe e siu kuonga maari e. Io, ki hoa atu kata. O toe mawhange a whinga i kau whakau koia. Io, ki hoa atu pe ku... Io. Ku lahi apito ai u poini mahu inga ia ku ke hanga o mai pea ku lavei pe ku ke talanoa ki he o ke talanoa ki he ngai te toi whakaukau te katoe alo atu o toi talanoa whai ki ai hange koe whakaukau koe o e tau ata ai te nau koe whakaukau koe o e aki ku ke o si toi hanga o hulu pea moho o talanoa ki he tupe tau taina asaina mo lusia ia pea ku hawhea te ngai whonua ki ai he tau hau koe ni aia koe o wakai koe ni tau pe ki he Pasifiki mahino foke anu sila mo Asteria o kuna tuu pe naua i he malu a te whito ke Asteriane malu o pe mo Britania pe mo e utawhaki ki he maika ki tau tolu koe pe hange koe whakatalanoa na ke whaina ku sia moau no whakai ata Meiliku, pe na e maari au pito, pe a mapo, pe a toe hanga he tau pare mi a whamahina, ai ute fto i mea ia o kutu waia ne whakaukau, pe kutu waia tonga o whakatatau ki ho tau whaungaha moeanga e tau hiwa whakamaha whonua he geopolitik, pe koe whakamaha whonua whakamanlahi. Ka koe mahino fokene kai whahina koe hu mai a koe ne Amerika tukehe kua silotone se aina koe toi pia lusia ke hu mai ka koe ni oku hauene fo i mawhai pure superpower e ua ki o tau potahi ka tak pia kuna hulo ua mai ki tonga ki ke whai mo whakawhikau aki mo i tau tuu koe koe pureanga whatu i heku ke hanga omi ai poini mahu inga au pito tau kawe i pea tau tui ki ai he lo au ai mahu inga o pureanga whakatu i ia i hoko mai o mea koe ni koe ke pehe ke kau hangie koe ngā he whunua o motu
ko osi whamaloina toke nau te mkalati, ko tu koe ai ngahe whanua o tu motu, ko ke te nau whiri he kai ke nau tua lava alu ki a mea i he anga whaunga ko osi kofua ki nau tolu, ka koe tau tolu, o ku kei malohi au pito a e tau fo whaunga whakatu ipa, ko tu koe po ini mahu i ngai na ke tau hanga omi ane nai, ho hanga o mai ai mahu inga koe, o e tau puranga whatu i he ne hoko mai, o mea kono ku hoko mai, ai uesia whamamanlai, ai anga whamamafa, ai ngahe puranga Republika Whakatemokalati. Kai whavoke atu kai whaina, Me siua, koe mea o kou sio ki ai he ka pau te tau whakamau-luta. Te tau ngā aue whakapuri te pureanga whakatui o hange ku tau tuku he ahoni. Te tau toi whoki pe tau tolu he tau koe de hongo fulu ka hoko koe pureanga ki o he Pasifiki. Maari. He koe vai anga o ngahi whunu koe nā walu ko Whatemokalati. He koe wanga e kusio ke Mamani, koe whaunga pure re rei ta haia ke whaoa ake ha whanua me ha kakaitu whanua. Ai Temokalati. Pea koe uhinga whakatu i. O nofo ange koe ni o tau sio ai mei he pare koe tui. Te tau toi whoki pe tau tolu o pure i ho tau eria o hange ko ngai senturi posi. Maari. Ke tau koe ke ha whonua e whaka akotonga. Koe mea ke sio ke tau politiki ngā ngau ulu koe ni. Katoa ki Papua New Guinea mo pea kunau whakaapa i pita toka. Paveve. Pea ka pau rewa te tau lava whakamau luta e tau whonga pure. Te tau alu pe tau tolu oko koe pure whaka i he Pasifiki. He nā osi malanga i atu ai whakakaukau e neutrality ki he forum. Ke nau taimi ke nau whakaukau. Ke ai ke neutral ai Pasifiki. Ko hange ko ngai whonua i ulope ni. E kuia ngai whonua i ulope ni o teke ke nau nofo ni. Pe ka pau na neutral i Ukraine, he kai ke au e ke parapare makoe ni. Ka koe mea ia koe tau alu kai ke kaha usiua ka koe ku houpi koe ke ka pau e lava he tau kau politiki o na usiu o whakamau luta e tau ngā ue i he pureanga whakatui. Koe pureanga e te tau maluai. Pea e mau rewa e tau sovereignty. O te tau whakakau tato te tau alu Temokalati pea ke alu o mau ha sovereignty. Koe tu i pe o koe ke lava whakatau. Koe ki kau politiki ia, koe whao peha wakilu no ka toku o si i o ia ka whainga mea pe. Ko hoko ia, koe prostitute, koe wainga whapolitikare. Maare. Kono wharea mo nia siua. He ka pau nau hoko pe koe kau prostitute he taimine tau whanki mea whakalokolo. Koe haka tau aluai o whakatua pureanga mo whainga kai koe ni. Ke pausi mai he mea, hono whiri he tu i ko e tau kau whawhawhonga ki muri, ofa mai o tau he kupu ko ia. Iyo. He kai ke alu noa. Tuku peke he tu i ke ne whiri. Ai kakai o whatonga, he kohono mata ia, kohono koe whawhonga ia whanua ki Mamani. Pei kai ke alo atu a kei ia, o alu atu o kona holo ai mo e whainga mea pehe.
Kai ke ka tau fuolo mai mo Amerika mo Britania tau lele siwa pe to lahia tau kakai pe hange ko lau apare mia tau fa pa pe ta tolo e nga ko ya kai hawa fonua ia o mai ene fie mau ke taki aki tau to ko tau fie mau o ko pule ya neongo o mai Amerika ka koe whimau, ko mata vai rewa o ngai whanua wesi te tai mini siwa. Nā i kai ke nau loko langa e nā infrastructure ha whanua. Ha wasi aina ia koe ne Polokalama ia. Mari. Ka pau te ke sio ke anga e toko ni mo mea ku kehe o ngo pure anga e sia ia. Me he ngahi pure anga wesi te. O ku hao e pure anga e sia una umahu inga he ako, he culture. Ko langa o development e whanua. O whaifu langa lahi a sia ina ia a stadium koe, fo au koe. Mere me whare mahaki mahalo mo Tu'akitupu'a ki he apia ko pure anga. Lotonga le rea pa koe fu project e koe ka ue ua. Pa koe kai ke alu ia longo a holo. Whakalongolongo pene ngahi e ia infrastructure u whanua. Kone e tatau whakahoko e Afrika. He kunau osi ilo nau tolo vai anga ue ngahi whanua. Pea kunau hanga nau tolo paptaiso afi ue si te ake nau whaunga ngawe. Siwa. Le rea peo talana no ke mahino ai ngahi te stoi ka veinga o tau tuhu i atu he ilo na whakakaukau e tau kau politiki mo me ake ke whamau mauluta tau whanua ko whanua taki o e wheitu mei mu e ki tō lalo mai he taimi kon tau walua ke wha politikare ko ni e tae mau wha politikare ko ni ka koutu o ke whainga maari e pe ke tau hanga o Sao Pulo tau waka ke toi whoki pea tonga ki he mea tatau. Ko tau tolu na tau awe lotu ke ngai pule anga koe. Mari. Pea ku nau kei whakaapa i pe nau tolu ho tau kakai i he tapa kotoa. Ka koe mea ia o totonu ke tu i he atamai e tau ki i kau ngā au e whakapolitikare. Ka lava ke tau mau halelei ho tau kakai i he lere koe kao. Koe whe au tala noa ia koe ni koe whaihala mo mea koe ia o ku whakahela ia. E ka pau he kai koe tau kau ako o taki koe undiscipline. Pei kai ke aha pure anga ia ta e kā mo corrupt. Ka pau e ave ai kā i koe niki loto. Pei aku hoko pe taimini. Ka koe anga ia ai mea koe koe o po ako ke matai tohi ke lava ke hike wahenga mo mea koe. E koe kono li iu e tau ngā ue ke whunga o toi sai a ko whi tānoa lolo e siwa. Ari. Malo apito. Koe mea siwa ko atu peo e ngahi mea lau ko tau whanki whakalokua a tau tolu whatu tāmaki a ke tu atonga koe whanua tau a tāina pure anga whakatu i Mamani. Malo apito kai whahina. Koutui ka osi hanga o kapa mai ai fo I whakaluku fua o e te whtoi whakaukau koe ni mo e takawe I ngā toi ai ha whaunga pure ki Mamani pea kuke hanga o tari le rei mai a e tau ngā unu a Mamani me he te mokalati lahi e ne mao e ngā hai pure anga e ngā hai whakaukau ko ia te tau peko Repapirika pe koe ha e whainga whonga pure pe koe pure whakatui ka oku malohi ai ngā he whakaukau te mokalati pe hange ko kulawe he
Ko anga ia e tala noa i e senturi ko o si, pia mo e senturi taha hiwa. Ko e founga pule, lere i taha eni, pa ko e founga pule whaka o staha ia. Ki Mamani ke whainga tangata ko te mokalati, pe ko e Republika i ono hingoa totonu. Pe hei kai ke toe iai ha founga pule, e toe lere iane pe toe laka ane ai. Ka koe whamatala kon ko ke whaimo ta tala noa i ono omi ngai whamo on ko ta wā main ke a honi. O tau pehepe o mo vete ai fo i whaunga o ngai whakaukau whakare papirika o ku ngawe ake te mokalati pia pehepe ke ngai whanua koe pule anga whakatui o ngawe ake o te whakaukau whate mokalati o anei ko tau tolu pia mo ngai whaunga pure kehepe. Ka kuke o sanga o hulu whalu ku fua mai o ta mai ki ono hulu i mai Pasifiki mo tonga pa koutui o ku maha ia Profesa Hu'akau whatala noa ke whaika te u hanga pātu e tuku atu ka pau te ha mea ku ke o sili mai pa ko whaamu e ta hoko atu i e ka veinga koe ni te wanga to maha whakakaukau e taha pe ua ki ta toe hanga o toe siofi mo toe momosi hifo whatatau ke o mea o hoko he ahoni ka ko sea e fo i ata whahalahi pe mono ngai te toi whakaukau ku ke o se hanga o wholahi mai ka koutui kai whahaina te o atu ke toi hoko atu pepe te ke tānaki pa ka pau ke ke a whangatuku mai ai pe ka ku ke i ata pe ta i ba ata wa ka te whafoki atu ka te koe ka toi ahanga hi mea te utoki whehu i atu malo. Malo o pito siua o koe ke te ia mea o koe koe tau pehe o koe he kai ke tau o koe kai ke tau mau ai hono ngahi ke te koe toi mo oni ona o mai o tau siofi ake ngahi ngā ue. Ka koe mea koe ni ke o mai o whakalelei i ake e whunga pule o ku tuha mo whanua. Koe mea ea koe o hoko i Mamani. Koe mea e koe na o ku hoko ki Lucia, koe mea e koe hoko ki Siaina. O kui kai ke pehe ia koe Siaina ene tau e tau mo fu. Ko Siaina kehe. Pea kui kai ke pehe ko Lucia ene ai tau tau mo fu ko sina e tu ko Soviet Union. Kehe au pito Lucia ia ahoni. Ka koe kakai koe ni ia tau ilo pe tau o kakai poto ni eri poto no Mamani mo ngai civilise motua pe au ha mai siua. Ai e nau whakakaukau anau tolu ki he pure mo e toka ngai ho nau whonua. O ku alwe wesi te ia o ku osi talama ia o ku nau hoko talu mei karisi moloma mo tō pehe mea tatau. O au mai eri ki Pitania, Holani, Amerika, tō pehe mea tatau. Pea te tau alwa tātou ke whototu whooko Mamani, mahalo ko e tau e nima ka hoko, te tau alwa rewa o settle ai ngahi mea lahi. O ka pau he kai ke ala ngahi whonua ko ni ke mea tau atomi. E ko e nau desperate ko e ngahi whonua ko ni he taimi ni. O ku tere pe a Mamani, ko e tau nofo pe mihe aho ke aho, mo wike ke wike. He koe ke whalala hata hai ke kautaki koe ni, ke nau pure i haka. O i pe me pongpong ke he whiawhi siua. Koe ha mea ka nau tae rohi aki i ai e mahafu atomi ke nau ngā ue aki ke whonua. He ku toki asi mahi taimini o ku iai whakatoanga, whakamanatu lahi. O e laku koe Amerika e ongo fui atomi i Sapani. He ku iai kakai he taimini u nau ilo ke ngahi mea lahi. O tala mai na i kai to tonu ke rie atomi ia. Na i kai to tonu ke ngāwe aki. Ka koe hae ai mo oni na i ngāwe aki ai, mo e hae uhinga. E taaki mamari e mai ia ke tau ilo kia. O ta tau pe moha toi mea na e whakahoko he ngai whonua koe ni i Mamani i he kahau. He alu e ngai whonua koe o ku
Whehuia au Peter United Nations, ene tu he taimini, whehuia a Security Council. Ngai kumpula laha Mamani siwa whehuia he ahon. O si o mai he whakamau, o si o mai he World Court, he whakamau a Mamani. O whakahala ia e takio o Lucia, ki he hia koe tau. Aina? Ka ko hai alo puke mai. Ko mea koe ke eke. Ko hai alo puke mai. Pe ko eke te ki Afrika, pe ko hai una o whakawhe ia piutin, ta mai ko o si hia, o whe mau ke puke ke awe hopoi. O pe mai Afrika ia, ula ki hopoi a pusi ko Obama, ko Clinton, ko haka, ka pate mo lava hopoi ka utama ko ia. Pe te mau toki o atu a Putin ka hau ki hen. Pe koe osia siwa e tālanga, koe osia e tālanga ki ai. Pea o ku mea holo pea Putini ia he ngahi ponua i site, o whai e nau ngā aue ko Afrika, koe e ngā nau ngā aue ko he BRICS, e nation, o alu ki ai. Ka o ku tau whakaamu pe siwa ke e hau ai kakai ako nau tālanga i mea koe ni ke ki toka o lunga mai. Kai tuku ano pure he kau whai o ngongo. Maare kai whai. He ko Mamani he kaike tataki he kau whai o ngongo e ne mo ui. He koe kakai koe ni ulawa peke nau loi pena tō me pompong ke he whiapi. Pag o si loi he ku teke whakakau ia e kakai ako o ave ia o tuku ofi e tunga wewe ko Mamani he ahoni. Aia koe... Ka pau te ke siu ke kai ako ko toa pe urea mai kone ke... Siosiua. Koe poini... Ka koe tau wheinga, i o tau wheituku, ke tau concentrate ai. Koe whia lava atu pe ke tau lava e kau a kai whahina. Koe ulo aki, koe poini kani ko ke hanga tuku mai ai mahalohi, i tau mui mo i tau tui a tau tolu ke kau whai o ngongo. Pea kau at ke ai mo ngahi mitia whakasosiare i tau tui ke ngahi atamai matui mo masila. Pea mo ngahi atamai o oi kau ako he ahoni. Pea kou tui koe poini mau inga au pitoia he koe mo onia he ahoni. Koe mea kou tala mai he kau tau si ilo. Koe mea lahi o tala he kau whai o ngongo. O whatatau ki he mea koe o pure ia ki nau tolu e pure anga o i whanua ko ia i he awhanga tuku. Pea koe pure anga o ne whapa anga kau whai o ngongo. Pea koe taha, o kulahiane ai tu ia ki he mea koe o mai he media whasosiare. Ai koe tau tāno aini ki loto whare mo tua whare. Pea o ku ilonga re vai e holo ai civilise he ahoni, he koe tau koe i ngai konga na malo ngai e civilise. Kakai ilo, pea mo kakai ako le lei, pea mo ngā kaupoto i ngai civilise na nauhanga hulu. He koe nau tolu nau nofo i ngai moni i mea, i nau ngahi wavanga, mo nau ngahi wavalo, mo nau ngahi whakaukau. Ka koutui koe poin mau whanonga luia o tau tui mo tau pehe koe mo oni o mai e media. Koe mo oni o mai i ngā i whamatanga whasosiare. Pea kui longa apito pea. Mui ki ai kakai pea nau tui ki ai, nau whakau ki ai. Ka koe tau sio koe ni ki. O ku kei wana iki mai pehe ngā i kua o ngā ia. Ai u tefto i whakaukau e kau wako mo kau poto. O ku ngāwe aki e Mamani pea u tau kei ngāwe aki. Ki ngai mea lelei whaloku fua ai whanua. Pe kawai mo ngahi lotu. Ngai apite ngahi lotu nau o mai e ngahi whakaukau lelei ki he whahinga e tangata. Ka te u atu e kai whahina koe ke hanga mua o toi ki huloi mange whakaukau o rika ki
Pea mo ene whekauaki mo ngāhi poini o ku ke pehe, o ku tō anga pe ai ngāhi sivlaise ue si te i he paanga. Ai ana ke whakatata ke tō akarisi, tō Sueteni, tō Britania, tō Amerika. Ke te hara pe o ki whamahino mai pa ke a whangatuku mai aki, mo e whakakaukau koe. O rika ki ho tawa noa, o ku hinga ko ki nautolo koe paanga, pe ku hinga ko nautolo ki ai mawhai pure whakapolitikare, pure whakaukau, pe koe lo ua ko ia te tau, ai anga ko no kamatato ngau aki mai aki, ai whakaukau e o rika ki, pe koe pure ai tokosi i he ahoni, pe ana ke ome uwhatata, ke koe ke toi mahu ingai ai pure a ka pe ia ka kupure pe tokosi ia, ke toi whamapopo mai ai u whakaukau ke apa ke a whangatuku mai pe na. Siosiua koe neongo ha teu i mai ha tala noa ke mawhai a whaunga whakapolitikare. Hei kai ke tō keheia ke alu keheia, mei hono na tula to tonu o mea koe o whotutu niu hono na tula. Pea o ku alu ki aita ka kai ko gue nau paanga, alu pe ke pure tokosi, pe koe tō taha. Alu ki ai ka kai ko nau pure i mawhai, alu pe ke pure a tō taha. Ko pau ke hape e nau longo a, ka ko pau ke nau mui nau tolu i na tula to tonu ko o mea koe mawhai. Pe ku ke mao e whakakau tau, ka koe uhinga, ke hekai o lunga he sea. Pe na e teu i koe pe ke hekai o lunga he sea, pe koe kakai a taha. Koe kakai rewa taha u tau sio ai koe Amerika e ahoni. Koe kakai loi la lahe taha ia ko Mamani. Nau lohi aki pe nau tolu pe nau pure e kau whai o ngongo he kulai nau paanga. Koe ki kau whai o ngongo e Mamani si o ko si whao i he kato mui e kau ori kaki. Mo ki kau politiki o whao ia. Ue e tō holo Amerika e kakai le o mao o rea ma he taimin. Hange koe kakai o la Luz Foundation. O kuna o mao rea ma he taimin. Kea hoko i Amerika. Kau whakaam. Ko tau ki whonua, ko tonga. Whakaloto lahi e tau kau politiki ke nau poto he tala noa, ke nau o tala noa. Pea whakaloto lahi mo e tau kau wako ke nau asi mai ki mua tala noa he ngahi kaweinga mahuinga ke whonua. O kai koe ai atu he pureanga Polokalama pa pehe koe tonu ia. Pe ko pau rewa ke listen ai pureanga whakawhaata e nau whakaukau ke lawa tāla ngai i he whonua. Ka pau te tau pehe, te tau halu rewa o mai ha whakatata ki Mamani o ku aonga e a komo e a tamai rerei. O kai ke aonga ho tānoa loi ke whiri kohe kakai. Ka tau whakafoki e tau ngā ue ki he mea koia. Pea ui kai ke aonga ho hau o whakapuri mai ka koe ko ho whenga ke to o tui. Ta e uhinga. O kai ke ha uhinga i ho ngā ue. Ko alu pe ko sio ko ia heka i o luga e mawhai. Ka ku hange ko ku lau siua. Ta pare holo he ngahi wheitu ko toa pe. Ka hei kai ke tō keha ngā ue ia. Mei he nā tula o e mawhai. Ko pau ke whotutu ni uia. He tau ilo e tama heka e o. Ko te mokalati, te ke ilo pa ko hai heka e sea. O ilo pe ko hai whiri e kakai, na ke sio e whiri e tonga tapo hongo fulu. Ko e anga ia te mokalati. Te tau sio atu tau tolu ke a kakai kehe. Ka e whiri pe kakai ho nau loto pe o nau tolu, mo uhinga pe a nau tolu. Pea koe maari an ko tala noa, koe teke mau e ko lota kakai. Pake ke whare area.
Ka koe mea e koe siua koe ko pau ke tau toi sio re rei ki ai ke tau tala noa ki ai. He koe anga pēlia koe tau walo atatua ke mea koe anga ia te mokalati. Pana e whao pē ke mo te vete pē. Ke oua whiri mai he kakai ia. Hataha oku maasira ke whiri he kai whainga hataha nopu. Pure i he whainga o pure ekonomika. Ai whonua. Ka koe mea koe o ko tatala noa kai siua. Ko alu ele atu unga ia o e capitalism ki hatu unga. Ko nau to le pulu koe te mokalatina e whakangari i whonua ori ke tawhaki. Mari. Ka nau hao e nau tolu ia o tala mai ke mo ua koe kakai ke hako kawe inga. Nau tolu ia o ato e ai e fwoi mea koe tangata mo e whewhine. O ato e tohi e meiria he tohi tau. Tuku pe ia koe mea ko to tonu pe koe thing to do with the biology. Kona umo ua nau tolu he tala noa ko ia ka e soka e kau mea ia ta whaketaha. Ka ku ai mau pe o ngā ue ke mitia ke ai ha whangaki moki i ka veinga ke mo ua e kakaiki ai. Ka e lere ngai Polokalama mo ngai lao. Koe nau tongoa a koe mea koe nā mai na tolu ko lino au kehe. Tama ia tapo e whangapulu, tamte e whangapulu e kovi ke atakai mo whewhua. Koe miti e tai mini wefu factory na toki hopoki Amerika. O kune whao pe mit ke. Siwa. Ta koe ngā ue koe ke stem cell na alu e whakatotolo. O wau kia e tai mini, ko tumua kia e tai mini. Ko kamata ke na wala ke ngai whaama o tamte e whangapulu mo mea koia. Ka ke kai pe koe steiki na whao mai me factory. O koe ki tau pēta tau kou siua, ka koe tau sio peke whakalala ka Mamani. Ka koe tau foki mai he atalahe o Mamani o sio i ho tau ki whonua. Whakalele. Ke mau tau mua o ku fisi mua ke kahau. Ai anga e tau nofo. Ka koia pe siua mahal koe mea lalahi pēta talawa ta no ke hi wikeni. Peta tok sio rewa ke Polokalama ke tau tok titei la hawhainga mea o ka pau tau. Alo pito, Profesa Kaiwhaia. O kou wakai fo o ku lahe ngā hi lafo mai. Kai tuku mai ke ki whakasio ha fwoi whehu i pe he koutu i pe kua ha u whehu i heni ai kau lafo mai ke o atu. Sai pe ia siua, koe tau pōtala noa. Iyo, okay. Ange ko nolo ya ki he patoa o tau kakai. Okay. Alo. Fikau. Koe mea ku asmai hina. Koe ngahi tānaki pe whakaloto lai ngai whakaukau. Kaukai ai awa fwoi poini he me ua ko whieto mai me u whehu i ke tuku atu, he? Koe tala noa kena ke whai ki he lohi aki i. E mo oni nai ke tau pehe koe mea ia ai patoa nai whai ko hono lohi aki i a ke te mokala ti ai whonua. Koe fwoi whakaukau e taha u asmai ngā hei komeni. Pea koe whakaukau e taha, koe pehe, koe whahinga tala noa koe ni o ke whai mo ta whai, koe lohi aki ia o e kakai. Aia koe fwoi poinia o kua, ko taua o talohi aki e kakai, mo e whahinga tala noa o ke whai, mo e whahinga tui tala noa o kou whai. Pea koe taha, koe patoa nai na nau pālohi aki mai whonua.
Ai ko o atu whakaosi ke aonga pesi ngā hilafo mai ko ini ke o atu o naure o kai whahina. Malo. Io, kusai, marie, ka koe tatari ke whehu uruaki. Io. Koe mea ua, ka pauna anau ilo ke mo one te mo kalati. Koe mea na anau talanoa kai kono kaka e kakai. Pea ka pauna e kai ke nau ilo e nau ia o hui kai ke nau ilo te mo kalati. Koe mea e koko. Ko o alu, o ala ki ha mea o kai ke ilo le rei koe ki ai. Koe mea ea koe ni koe pehe, koe government of the people, by the people, for the people. Koe foi whakarea maari e pe ia ke tu uake a ke te mokalati. Maare. Pea o kui ai pengai te me niti ai siu. Ka koe palo parema uluaki. Pea ko tala noa ta ilo ko ke mea koe ia, o ke lohi aki e koe kakai. Koe mea koe ko tukuaki ko taua o kuloi. Ko taua o kuloi. Koe winga peho pehe ko maua o kuloi. He kuke o si tui koe ke fo i mooni. O koe ke makorea te mau ke tui mai ka maua. Koe makorea to a maua ke ki whakakau kau. Tuku ho tui noa ia ka ke ki whakakau kau. Pea ke lau atu ai mea koe ni o matala noa atu ki ai. O kisi o sio horo. E ka hui kai ke pehe ko e matala no aua oloho yaki ko. Te hui kai ke aha me aia te matala no ki ai loi. Ko hai rewa ya tau a kuloi. Ko hai a tau tau kuloi. Ko koe o ke talama umaloi. Te ko mau. Ko mau a ko mea ko toa ko tānoa ki ai te ke man. O kai toi la mea matala noa ke ai. Ta kokoe uloi. Ka koe tari pea siua maari e he koe tau wheohi koe moe kakai ko pape ke tau alupehe. Aheange koe na ulau ki ai. O te tau hoha a tau tolu koe longoa he fi o sea te longoa. Ko Amerika te ere hena. O Palestine ta mai ena e toho he fina e kake koe alo e fumising firia ori e sire o ape o kui kai mahino ai ha foi firi ha. Ki folti e na ui firi. Mani. Ko ki hala pe o fon pe pa o alo firi au kapaite. Ko me koe na ho. O to ka koe o se fiko toa pe mo ta ka kona tūlaia o te mokalati nai kai ke aha mea ia ke mau. Pe koe onga tamata noa te palati ko akirisi tamata ko futa tai mau o wana hawe. Koe na tūlaia te mokalati. Ka kai ke tau ilo e ka muka ke tau ilo e tau tō. Koe ai pepe ko toa ke tai mau, kono uhinga. Kono uhinga siua. Kana nofo nau a he whakanatula koe mawhai. Ke pure pei o lunga, ke na heka i o lunga. Ka o siua tau kore whamore more atu. Pure pe mo na whamiri. O ku whakamatatua ke. Eo. Malo. Ka koe tauanga pe tau tāno, tau tōro. Kakai, o koe ka hataimea mo oni ai, o ku loi pe ia he taimi kotoa. Pene e koe i he aoni foki, o kalamai he kakaia, ko tau tolu e kau ako, o ku tau loi, pe o ku tau talatu e tau tolu ko e kakai o ku loi. Aia ka koe fo itari maari ki e ngai whakaukau ua ko ia, mu whamore pe, mu whakaukau. E whamaloa ka te motopa, ompe whakaukau e ua ko apa, ko tui tari le rei a te profesa kai whahina. Ka e tuku mai mua
kai whahina ke u whaose o kou atu ai whakamalo loto hounga ki a te koe i e tuku ai kaimi lawe i te ho mo ua e ngā aue mehena o ke polokalama mai te mea ngā aue ono ke i lawa pe ke whai e ke kau tō whatongia koe leo whai mo tau wahe wahe mo whanua mo tau kakai he ilo na aunga pia kou whamalo au te motoro mo tope hoi mo tau kainga motoro mo tope na mo tānak whakakau mai whakaanga whehui o ku mao whalai ai ka te motoro koe lau maare e o e lo au lau maare whaka koe ke kau tālanga kau tālanga pia e mawai mai whakau lelei pia mao whalai atu ka tuku ke matatau atu he ki e whiawhini Polokalama hoko ke hoko atu ki a ngai ka veinga pe u mea ko tala noa ki ai a kai whahina pia mo mawhenga ke asi mai ata kai whahina ki palo pare mai e nau Polokalama pe me Senee ka kou whalai atu ka kou kore ke tau tata mo tolko tope Siua Malo. Malo bitu. I'm just finished. Do you want me to come as well? Yeah. Okay. Yeah, it's almost finished. It's still running. I turn this off. Put it here. Put it there. Kamatai taha. You're not to wait for me. I'm finishing.